Haiti misual rualin missionary chomdol na thoka mi som pasari te tlanchuana tan dollar makta duai som pasari angiata mi pakhat tlanchuak turin dollar makta duai khat zel angai don tinani anruk bote hi puitling som pahni mi pale meichia paruk veve no pangpanga te ania mi som paruk te chu American niin pakhat chu Canadian ani Haiti sarkar thupuang tu chuan FBI tenen an khopui Port-au-Prince ruk bote chanchuak tura malak me kani thu asoya sipai chakna manani do anem ti chu soi thei anilowa US chete ani ngot lo chuan Haiti sarkar chuan atirlu arinom lo hle tlanna sumpe ke ro chu an re viau heng misual Paul hian tlan na sumatrangin ral thuam le silai mu te an leile dona midang an rubo leang sumpek lowemo atlem theyang ber pe ke mo chu du thu sa mani tin in biak na hian cartel fe a orin thu thupuang tu chuan asoitel bokane anruk bo missionary te hi US Ohio in Khwar Christian Aid Ministries ta na thokte ania Inrin ni chun khan nu cham chom na in an to tur chu misual rual Port-au-Prince in Khwar 400 mawazo anti te chuan lambunin an manzui ta ne he khopuya an ngong len na Croix de Bosque cha an reng mek Haiti sarkar hian misual Paul te hi angam tawlova American Embassy kaltlangin FBI te chuan apmuna mitang te chuwa thei tur hian tran an la a Anruk bo chan hi sumdu wang liaw liawani ti hriat chian ani tobok Christian Aid Ministries hi America Anabaptist zui tu emis le Mennonite te din ania tunan manzinga atamber chu Mennonite te anni heng pol pahni hian danglam na riawan neya nun mol mangle ol sam theyang ber anin zirtirin annun puya emis te phei hi chuan anom khom na electric tak ngial po an la mangai lo heti chung hian chom dol na tho pa chanchin thraril chu an ngai poimo hle khovel mun ranga anin zar phar towa Haiti hian August thla khan lir ngi ngan tuara chom dol na thok turin Christian Aid Ministries te chuan damdoi le trul dang te chu Haiti lam hi an panpuya mi somthum velin apmuna rongbolin an thuchil Anruk bautak zinga thren khat phei hi chu thlakhate movelek Haiti ya hian an la om man an chet latna chu misual rual te thu nei na mun ania ruk bau tu reng zong an nia wangin inrin ni khan mi som pasari zet chu an ru bauta a heti taka an huang taw ngam chan hi Haiti sarkar derdep em wang ania Misual rualte an du achengam tur hian boruakin mung nei ro chu arei to khop mai kumsang ni som khan Haiti chuan lir nging an lo tuar to a mi nuai ni chuangin nunan chan ba ka an ram chu sumle pai thlengin aso chia a khovel ram rang atangin tranpui na sum aron luta mase chu chuan an din mun ati ziom chuang lo ei ruk na a hluar em Sarkarin rel bol na fulo le anram economy chia wangin ankal phung chuan roi lam apan tatel tel kumsang ni somni pakhat August thla lir nging chu an tuar non le a in le lo chan te chuan sarkar atangin puina an be seingam tolo sarkar kal phung ti chhezual turin July ni saria an president chu misual tu ti hriat lo ten an ka phluma athi na hi chui chua lovin alo mek hetiang ka ra hian misual Paul te chu anronin larta a sarkar chaklo le ven himna ommu mal lova chuan anduang angin antal zuita a Haiti khopui Port-au-Prince zat vevel chu an thunon to ne Haiti hi UNSC chuan thlaria chunga tan pui chhun zo matum ti missionary te anman ni hian puanga Haiti sarkar chuan US sipai te chu enroll mai turin angen bok Amero chu Joe Biden chuan sipai tirlu atum vak lo nia hriatane misual te chetna wangin mitam tak chu anram thlen oma antlan lu to ral tlan an tam em awangin anram thenom te hian Haiti kalphunga hian
in rol du na lai te po an nei hial to heti lai hian miswal rual te hi thok le khata ron lian thu te ro chu an ni lem lo kumsang ni som malam khan politics a mi challang tak tak te nen in kung kai na an lo nei to thina khwarial chiat na wanga an ram a thole theitak lova chuan rem chang an ron lata ne tuna phei chuan haiti sarkarin ti ngai na a hreto lo october ni som pasari pathian ni khan haiti prime minister Ariel Henry chuan an ram zalen na sual tu General John Jack Dessalines sathi cham ria rengna tan Port-au-Prince aliman siama pangpar zukda atuma miswal rualte hian silai nen lo machonin pangpar da chu soilo alimom na po azuk thlengam talova mei khupin a hole atnuloka miswal rual pakhat G9 ho tu Haitiya mithil ti thei beran ngai Jimmy Cherizel chuan Dessalines salim bula hian pangpar dain zana chibai abuk thunga Haitiya chengte chuan heta trang hian tunge thu nei na chel jok chu an chiang tamai ome miswal rual hi Paul Zaborvel anoma tlan na sum ngiata mi ruk bawa trangin ral thuam le phallo dang tolte chu an sum lak lu na nar ber aneya an rampum mun thuma thena mun ni vel chu an thu hnuaya anda towa an khopui ber zat vevel chu an lal naram ani to bok miswal rual zinga hian police officer hlui Cherizela kai ruai G9 te chu alian ber ania an ho tu pa ber hi US chuan kumsang ni le som pariata la salines tlama in zaliti chiat na le mi som sari chuang thina wangin a blacklist lai ani nge nge Haiti hian tual thana thu boya wangin man turin antivenge ya maseng man nga mero chu anom lo thung politics a zuan lu tuma wangin Cherizel hian mire thei hne na athlonin ei turte asem fo thina aman tu tur police te mu lai rengin ania chu tiang borvel chu andin munani missionary te rubo tu 400 mawazo po athil ti thei ber jinga hian antela an mingom zia hi thingtlang mi te tina aniber ome an ho tu pa chu Wilson Josepha tual thale mi ruk bo thu buaya wanga man tura antiania mase police te chu lawlo takane kanrama ven himna buai pui tu te hian mil hlawa hlaw om reng po kane silai mu kum khat chung ka tur ka in chope tin a voucher cher mai mi ruk bole sual na dang apun lun tak zela wangin thotan ni khan Haiti Transport Union te chuan noran huai hota an khopui berakong pui dor zirna in le bank te chu kharve kanni an thil ngiat ber chu sarkarin ami pui te ven himna ngai tuaro se ti zong ania mason na omlo chuan an prime minister chu bang tura norte an tum hiala mi puitan khoi mun po chu a him tlatlo Christianate Ministries missionary te anruk bo ma hian heng miswal rual te hi mi hausa te chau nilovin mire thei chena veng thlengin chet an lo tho to thina in suat na pong swal le poisa in chu sakte chu an chet dana ne kumsang ni som ni pakhat June thla trang khan an khopui Port-au-Prince atang hian mi sing ni vel chu miswal rual hlawin an lowin thiar chuak to he khopuya district thren khat chu miswal rual te hian hungin achunga cheng te chuan ni tin mamo po an mulei thei to meulo ral thuam le silai mu leina tan te anin tunnun na tan poisa an mamowa mi ruk bo hi an kalpuina sa hlea clear big po an nei ran lo kholaya thlaile thei zuar te chu an poisa nei ang chu sakin an rubo thina poisan lo nei lo ani chuan in tlan chuana tan an ina bungroman to deuh fridge le washing machine te chu hral a hral na sum an lak sak thina an mi ruk bozi nga hian than neiyam ti chu hriat ni lo ma se suman hmu to chuan an chuale mai zel trum khat chu zirlai no pangan rubawa anu le pa ten atlan chuana tur sum an nei lo wangin azirlai puite chuan atlan chuana tur hi an lo tuak tlau to ne
mi mal ruk bawa trang hian atam zok ruk bawa an pakai zela school bus lambunin achuang zong ruk bau chang te an nei ta nu le pa te tan chuan thin thi in an fa te school an kaltir theilo an mani po anei zon na hmuna ruk bau thei ani boka wangin tlan chua mai lo chu du thlan tur om lawa khopui lun tak ni thin Port-au-Prince chu kumina chuan khoram ang mai ani to ne miswal rual te hian ramdang mi ruk bawa hlok tin an rama chom dol na thoka om tele missionary te chu an bitum le ta Christianate Ministry sami te an ruk baw ma kumsang ni som ni pakhat April thla khan 400 mazowo te hian Catholic missionary Friends khwale tui mi panga te chu an lo rubo to nge a tlan na sum ngiatin kar ni don anin renga sumanin PMT chu hriat ni lo ma se him takin an chuale anjinga tel Father Michel Brian chuan athilton he asoi chuaka basa kan chuanga misual hovin an lo ti ding phone le poisa te an la khoma midang chu thataka kaltirin in ruk bautumna an nei lo mase ramdang mi min hmuta ka chuan an ruwa manna an thlak le ta ni atia an tombu ka ni som pakhat chung an kolzuya mi som atranga mi som panga velin an veng thrin azan masabera chuan an mi ruk bau panga te hi le kha khong pha sakin pona an mutira an mitan tuamin an kut an phur sak boka chuta trang chuan ranina sonin ni som chung an threng zui le ta chun le zana veng tu te chu an in thlak thrin chokopuar an pengai lova an mi hren te chu minron tlan chuak wat ro tia kar tuwa manan tumwanga ne veng tu zinga hian kum som pahni po latling tha thum lo turte anom nge a chung mi te chuan an silai kom le an chem von nalamin an ron vodeu fo ni na soi ni som pakhat anin kol chung hian misual rual te chuan than tum lo tian thril deuh renga tlan na sum an hmungei don tian in hria chian melviau ramdang mi te ruk bau chu suma tam thei dan bera an ngai bokane misual rual zinga hian police officer atang thin tele tang lai te ngei po an tel ni in mi hring dik na chan vo hum hal tu pol thren khat chuan an soya hei wang hian thilan ti thei pha zual tuna missionary som pasari te rubau tu 400 mawazo te hian anin din tir chuan thingtlang khua Dominican Republic nena anin rina vela ran rual an ruthina an len deuh nuwa an khopui bera kroide buckets venga anin sona lir thei ruk lam an buai pui le phot an ram politics achiri tak zela tang khan mi ruk bau chu an kalpui tranta ne an thu nei na china chuan sarkar an nipa form ngala an mi ruk bau le sumin diluya tanga a hlok na an hmu tangin school le tui chun chua ti te an siama an thruai tu te hian politics khel an tumba ka helai bor vela hian inbun nge an tum hle missionary som pasari te rena hian US chuan FBI te kaltlangin thei to pachua nina soya tlan na suman ngiat aya niam fe chu misual rual te hian apma a an lo ti thin danangin an pom le du nge in arinoma chu wangin sumanin pe mai don ni tein alanga amai ro chu chan chua dan tura hian misual te nen in rem na kan nei ngai lo tin sipai chakna tir lu thei ani ve bokane